Ja sam Srđan Dragojević, reditelj i scenarista, autor filmova Mi nismo anđeli, Lepo se, lepo gore, Rane, to jest ozljede u Hrvatskoj, Parada i tako dalje. Ja sam se sa velikim zadovoljstvom odazvao, zato što Pulski festival jako volim. Prvi put sam došao ovde kao student režije, to je bilo 88. godina, a onda sam pre 3 godine i sa svojim filmom se predstavio u Areni, to je bio za mene fantastičan doživljaj. Jer sam maštao kao student da jednog dana i neki moj film tu igra i onda je napokon Parada igrala, dobio sam i Arenu za scenarij i tako, vrlo mi je drago sad biti u ovoj novoj ulozi žirija. Selekcija ovde je vrlo jaka, vrlo je raznolika. Imate filmova koji koštaju od 300.000 eura, imate ove od 30 milijuna. Tako da vrlo je program eklektičan i zanimljiv. Pa evo, imali ste prilike i juče pogledati jedan novi srpski film. Ja ga nisam do sad gledao, vrlo sam impresioniran, to je mladi reditelj, mlada glumačka ekipa. Naravno ima talentovanih ljudi u Srbiji, svake godine poneki dobar debitant napravi nešto. Ove godine je Vuk Kršumović sa filmom Ničije dete u Veneciji, mladi Pavle Vučković je sa Panamom bio u kanskom programu, tako da mislim da su autori mnogo bolji od kinematografije u kojoj moraju da rade. Znate kako, mislim da svakako, mislim da je u čitavoj regiji Pula najbolje mesto za festival. Ono što bih očekivao da će Pula dalje razvijati, to su verovatno natječaj za najbolje scenarije, pitchinzi, za nove projekte i to mislim da to, na primer, Puli nedostaje, taj onako sveobuhvatni odnos prema filmu. To je većina festivala to uvodi, to je jako dobro da se u principu ne samo prikazuju filmovi, nego da se odlučuje i priča i o budućim filmovima. To je danas sastavni deo svakog festivala.